Minister wa urimi na Ndethia Mithika Linturi na inyilite thirikari nene itiugumire kinyana wanini ithurano byo kuthura arungamiri anene bo iwanda bya majani biria bikabwithika tariki 28 cia mweri yo bubuyite urimi wa thia meru yetite na mbere kulikithwa arimi bahita na mbere kuongela baita miuko yo kumenya urimi bo hamwe na witia kwa bonus. Ritamani kwa mushiri ena riboti. Minister wa urimi bururire niwe Mithika Linturi niugite thirikari nene ndigukorwa ikigwatania na ithurano cia directors a ithii cia manjani iria igekika tariki 28 cia mweri uyu. Linturi augite arimi nio magakorwa makithurira atongoria aria marenda kumatongoria igandari ino ciao bari miaka 3 miuku. Ariti miario ino thiini wa kiganda kia manjani kia rukurire mwena wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria arai na mucemanio na arimi a manjani kumatara iguru ria kithurano giki. Watu wanaongea mambo ambao hawajui ya kwamba unajua kuna mtu anaweza kuwa anapendelewa na serikali. Kuna candidate wa system. Kuna deep state. Hakuna deep state, hakuna system kwa mambo ya majani chai. Yule ataamua ni nani ataongoza sekta ya majani chai. Kutoka hapa Rukuriri, kutoka mpaka kule kufika KTDA, ni yule nyinyi wenyewe wakulima wa majani chai mtatachagua tarehe 28. Guku mwenegiti wa KTDA niwe Enos Njeru akiuragia arimi aya kwithema kuthura directors aria mari kuo tene kuona ni macungirire arimi gota mambilioni ma mbeca na njira ngurani cia ungumania. Msiletewe kopi za mashamba mkiambiwa inasoma Rukuriri. Yes, inasoma Rukuriri, lakini ukienda kwa rant masamba si ya Rukuriri. Iyo mashamba iligharimu wakulima wa Rukuriri factory 56 million. Currently as we speak, kiwango cha pesa zaidi ya 2.7 billion saa hii ndio nakimbizana nayo serikali tuone kama italipa gharama ya mkulima. Guku arimi aya riu makiugaga ni monete maundu mega kumana na utongori wa directors aria maritiri gwa kavinda gaka na uguo makenda arimi aya mamacokia itiri ino ringi. Tureragwa itina magana mairi twatura batani miake ondurite twauga ini nyivwe mugunda ni nyivye turagia ciana tukerwa aibesekani niwo mutherecio turabewa marauga maukite guikanja itina magana mugwanja ibesa kwa bataraisa mufuko umwe ciana icio turaibesaga manjani igatura guketha kilo ni tondu wa gutura bataraisa na ino ni irabewa ka mufuko ka kilo 25 na koguo ni turathie na mbere kuona matunda mega ma atongoria yetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.